Dan Svetog Save u Tutinu je obilježen Svetosavskom akademijom koja je održana u Domu kulture. U programu su nastupili izvođači iz Tutina i okolnih gradova. Ja, kći Božija, Srbija, s pognutom glavom izjavljujem dragovoljno, kroz lance i žicu, pred svedocima silom, mukom i nepravdom. Danas, na dan kada se upokojio Sveti Sava, danas posle 778 godina mi smo ovde u Tutinu održali prvu Svetosavsku akademiju u spomen velikog srpskog svetelja, svetelja Save, rodonačelnika srpskog roda, utemeljivača duhovnih vrednosti, čoveka koji nas je uveo u spoznaju Božije nauke i u onaj način evanđelskog koji jedini ima smisla i koji vodi u život večni, koji je inače i sam izbor Svetog Save u ovom životu bio. Jer ostaviši carske dvore, on je krenuo za većim podvigom, za usavršavanjem sebe, u približavanju Bogu, u obožavanju sebe i na kraju posvećivanju sebe. On je taj koji je zaista zaslužio da mi evo već 8 vekova ga proslavljamo i sa pravom to radimo, ali i ja se nadam sa mnogo većom svešću da sledimo put Svetog Save, jer to je jedini spasonosan put. Danas je ovde zaista bilo prijatno boraviti i pored ovih uslova hladne sale, zagrala nas je toplina srca svih učesnika koji su zaista sebe dali da prema svojim moćima i sposobnostima proslave Svetog Savu. Večeras je po prvi put u Tutinu održana Svetosavska akademija. Utisci su fantastični, narod je ispunio salu, zahvaljujem se svim učesnicima i svim onima koji su pomogli u organizaciji da se ovaj program realizuje. Svima njima veliko hvala i ako Bog da da se okupljamo svake godine u Svetom Savi i povodom drugih praznika. Evo ja sam prvi put u Tutinu danas i zaista mi je drago što sam došla da uveličam ovaj praznik i na neki način možda u većem broju okupim ljude ovog grada. Zaista mi je drago i vidim da je dosta ljudi došlo. Ja ću se, nadam se, još pojavljivati ovde i nadam se da se ljudima svide ovaj program jer su se zaista potrudili i zaista je vrhunski repertoar bio.